dragi moji youtuberi, došlo je vreme da upgrademo ovaj naš računar. U pitanju je Fujitsu Workstation Socket 1366. Do sad smo imali neku grafiku HD 5870. Nije bila loša, ali došlo je vreme da to pojačamo. Uzeli smo grafičku RX 580 od 8 GB. U principu ovo je jako dobro kućište, ima dobro, jako kvalitetno napajanje, tako da ova grafička će moći lepo da stane u ovo kućište. I ajmo da krenemo. Skidamo fan i zatim ćemo da ubacimo grafičku. S obzirom da ovdje imamo malo manje mjesta u ovom prvom slotu, ajde da vidimo da ubacimo grafiku u drugi slot. To ćemo učiniti tako što ćemo ovo da prebacimo vamo. Evo vidite koje je to kućište. Ajmo sad da ubacimo. Evo ga, stalo je. Sad ćemo da spustimo rampu. Kao što sam rekao, dosta dobro i kvalitetno kućište. Ima znači kvalitetno napajanje od 550 W prave snage. U sebi sadrži 2 šestopinca plus 2 osmopinca. U ovom slučaju nam je potreban samo jedan osmopinac, tako da će zadovoljiti ove potrebe što se tiče ove grafičke kartice. Evo, možemo ovo da iskoristimo, samo što ćemo malo da otkačemo, da ne bi to bilo stegnuto sve, jel? To je to. Sve ostalo je od ranije namešteno, znači SSD, hard disk, unutra ima nekih, mislim da ima 16 GB trenutno memorije, ECC memorije u pitanju. Kažem, izuzetno dobro, kvalitetno kućište sa kvalitetnim komponentama. Stavimo da vratimo fan. Sad ćemo malo ovdje morati sa kleštima. Ubavili smo konektor za fan. Ovo je inače dodatan fan, tako da obezbeđuje dodatno hlađenje i samim tim stabilan rad računara. Ovdje imamo možda malecki problemčić, pošto je ova grafička dosta velika, ali evo, nekako ćemo to malo da pribijemo, jel? Ovako malo. Evo ga. Uspelo je. Ostalo je da vratimo poklopac i naravno uključimo, instaliramo driver i testiramo u radu. Što verujem da neće biti neki problema. Naravno, ono što je ostalo jeste da, pošto ovo je inače grafička kartica koja podržava također i mining, tako da ima dva BIOS-a, jedan mu je običan, a jedan mu je mining BIOS. Tako da ćemo sad u ovom slučaju da prebacimo, nisam siguran da li je bio na miningu, stavit ćemo ga u ovaj drugi položaj, mislim da je to položaj koji nama treba.
Inače ne bi bilo greške da ostaviti na onom drugom, ali čisto zbog bolje stabilnosti vraćamo na prvi. Evo ga, to je to. Uspjeli smo, ostalo je još da prikopčamo, jel? I uključimo.